Алейкум ассалам. Жақсы, байке, базарды қаяққа алып келіп қойғыз? Ошо, базарда өзү бүгүн араң келдим. Мен да келдим бүгүн, мынаке, байкем, ардайым биз менен. Кыргыздын жигиттери, кыргыздын елдери. Мынаке, базар иштеп аттыр кадимкидей. Болуп аттыр, Адашып кетип араң калып. Араң келдиңизби? Буйрса көнүп каласыз. Жакшы. Мына ушул жигит жылкы алганы келдиңби? Же сатып атасыңбы? Алганы? Кайсы айылга бир салам? Кайсы? Кошкоргонго салам экен мына жигит. Молодец. Келечектеги алып сатар болосуңбу же? Байлайт экен, жылкы. Сайыпкер болот экен мынаке. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Жылкы көрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 18 январь 2026 жыл. Чүй облусу Токмок Сайлык айылынан 2 км бир жакта мал базары ачылды. Мына билесиздер. Жылкылардын бааларын билип көрсөтүп берели. Колдон келиши. Сиздер видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Байке, ассаламу алейкум. Көк бие канча экен? Байталбы? Баасы. Баасын билбем, 100 алып кетет. Алып кетет. Сатпайт экен, э? Базарга сатпайт да эмне болду? Элдерге көрсөтүп атабыз базарды. Базарды Мына, могу вакытты көрөлчү анда. 140, э? Бул байталбы? Бие. Жаш бие. 140 дейсизби? 145 шундайга чейин барат экен. Чоң бие экен, мындай. Кысыр экен, бирок, э? Кызыр да. Кызыр экен, Мына ушундай. Онлайнга сатасызбы? Жакшы бие экен. Жап-жаш бие. Жап-жаш экен. Жакшы. Номер жакшы бие да. Номер айтасызбы? Байкем номер айтпайт окшойт. Чукпайт. Ого, мына жылкылар. Haydi. Bu bağlar kançadan Tugan? Seniki? Alındı bayka alındı. Alındı. Aytçı bir alıngan bağlardı Tugan. Kançadan aldın şu 127. 127, 130, he. Dağı? Kança baş aldınız? 10 baş. 10 baş, maşallah. 10 baş aldıdır. 127 bin oldu. 127 bin oldu mu? Aygır eken erkek. Ne olarçı? Kançadan oldu? Dolar 123 oldu. 123. Hoppa. YouTube'a çıkalım. Ova. Kanda YouTube çıkalım. Don kabar. Давай, ben tatlı koyunuz. Kayak kalk ketesin. Bişkek. Bişkek, Azyorny. Молодец, красавчик. Bağlar жақсы bu яқтығы? Жақсы. Мынaki, жигит алыптыр. Рахмат, Алла разы болсын. Анда дагы биз менен болуңуздар. Мына жаңы эле кирдик. Каналды колдоп, видеого лайк басып, каналды колдоп көрүп туруңуздар. Колдор үйшүп атат тугандар. Суук. Суукка карабастан көрсөтүп берели деп. Көрсөтүп атабыз достор. Мынaki. Бир туган, ассаламу алейкум. Жылкы сиздикиби? Баасы канча сурап атасыз? 150. Бул кандай? Эркекпи, байталбы? Байталбы? 3 жаш. 3 жаш. Байтал экен да, бышты байтал. 150 дедиңизби? Мына. Айыбы жокпу? Мал кылганга жакшыбы? Мал кылганда жакшы. Мал кылганга жакшы экен. Немечи? Номер айтасызбы? Онлайн. Же базардан сатасызбы? Базардан сатайын. Базардан, Макул. Бул канча байке? 110. Эркек. Бул быштыбы? Бышты чыкма. Бышты чыкма. Кунандан бышты чыкма. 110 экен. Ушул соода болду байке? Болот. Канчага бербедиңиз? 95 95 берилет. Рахмат байке. 95 берилет. Эми номерлерин сурап коем да мен. Соода болуп атат. Ой, Сатам бойке. Туган шашпа. Сода кыл. Кайсы сода болуп атат? Ушулбу? Мога? Канчага экен? Канчага сода болуп атат? Байке айтып коңузчу. 51 эркекпи? Ургач 51ге. 51. 500ге кыйылбаңыз дейт. 51ге сода болот. Мо тайлар канчадан экен? Тайлар. Баасын айтып коңуз байке. 60 миңден. Ургач эркек? Эркектер мына 60 миңден экен. Достор, эми балким бирөөлөр номерин чалып алып калса деген ойда сурайбызда номерлерди. Канчадан? Кандай? 160. Жашы кандай? 2 асы. Булчу? Бул да 160. Булар малдыкабы же сойгонго? Семиз малдыка дагы. Экөө тең семиз экен мына. 160тан дейт. Онлайн сатасыңбы? Айт номериңи. 07 40 27 74 мынаки. Эки баш. Ассаламу алейкум. О тай канча кара тай? 55 тонн. Эркекпи? Эркек. Жаш тай экен я. Каяктыкы? Көл. Чолпон ата көлдүн тайы экен мына. Сода болду анан? Soda bol elek. Bol elek. Kölden beri gelip durun satıp ketiniz hem bir. Kursant bol. Hayır al barganda bolbay kalat he?
O gölden beri gelip tur Bayke mine. 55. Sodağınızı versin. Bul yerde de tay var eken. Bayke tay kança eken tay? Bas. 60. 60. Erkek mi? Erkek tay mana 60 eken. Ha, dostlar bunday. Daha görsete verelim koldan gelişince. Atlar da var tiyakta. Bu bozat sizdiki mi? Kança bağısı? Andayız. 140. Yaşıçı? 5 asıy. 140 mana. Üyürü, ulağı var mı? Mında ile. 140. Online satasız mı? Yok ha. Makul. Sodanızı versin. Bu yerde daha bir tuşap baylap koyup durur emes. Buttan. Sulu. Göstereyim maşallah. Assalamu alaikum. Kimdiki bul? Ayka sizdiki? Kança sıra atas? 85'te otam. 185. 185. Yaşı kanday? 3 asıy. 185. Densoqlary жақшы mı? Semiz soyğonga o. 185 eкен. Qanchaga berbedingiz? Yo'q, esini tartpayman. Жылқы tartib atpayman. Baсын qanchaga soda oldu? O'sha javob berele qo'yg'ili yaxshi. Bo'lelek, he? Sodаңызды bersin. Mal bozorda mallarni ele tartaylik aka. Mana bu vaqtda javoblangan bir qashqa bor ekan. Kimniki bo'ldi ekan? Жерде qashqa. Aka assalomu alaykum. Siznikimi? Bu жерде qashqa bu danchak bu ne? Тазаган deydi. Yaşı qanday aka? Жазга асый жаш ekan, he? Basıçı? 300 ming so'm mına. Boyu qancha chiqadi? 1.60. Uyurga salgasызбы? 1 yil жүргөн. Улакачы? Жарайт. Номер айтабызбы? Онлайн. Я. Жоқ, бул жерден сатасызбы? Макул анда. Онлайнда жакшы тууган. Эгер базарда сатылбай калса, М-банк шытыр-шытыр болот. Анда кеттик. Бу жакта бие бар окшойт. Байке бие канча? 140. Боозбу? Бооз бие. Канчанчысын туйт буйрса? 5-чисин туйт экен мына. Жакшы. Мына жылкылар турган ряд жакшы экен, мага жакты. Мында кенен, ана бүт эле жылкылар турат. Та уй базарда музоосу деле аралаш, уйу деле аралаш болуп кетиптир. Assalamu alaikum. Каракунан канча? 130. 130 экен мына. Канчага сода болду? Арада экен. Айылдан 110га бербегем. Айылдан 110га бербедиңиз. Жакшы мал айылда калсын деген экен да алайын деген адам, Канчага базар берди буякта? Берелик жаңылеген. Жаңылеген, Содаңды берсин анда, Буйрса. Мо чатак салып атат, семизби байке? Канча баас? 145. Жашычы? Байтал? Байтал, бышты байтал экен, 145. Рахмат. Мо тору тайда бар экен, жакшы экен. Кандайсыз? Канча баас? 110. 110. Жашычы? Полторашка дейт. 110. Бул сода болду, бургачы бул. Эркек экен, эркек экен. Боло элекпи? Базар кандай өзү? Алган адам барбы? Аз, Мейли, содаңарды берсин. Достор мынакей. Ушундай. Тайлар, биелер, байталдар аралаштырып тартып атабыз. Ассаламу алейкум. Бааларын биз айтып коюңуздар. 75'ten. 75'ten. Erkeklerbi? Erkek taylar 75'ten suralып атат. Мына. Айландырып көрсөтөм. 75'ten дейт. Жакшы. Айка ассаламу алейкум. Тайыңыз канча? Александр. 85. 85. Erkekbi? Erkek. Erkek tay 85. Ушул сода болду? Полкров деңиз. Geç kulun. Кечки Августта пулун. туулду. Августта туулуптур. Сода болдубу? Болот 65 берет. 65. Берген жок. Берген жоксуз. Онлайн сатасызбы? Сатып берет. Айтып коюңуз номер. 70 болушу да. Болушу 70. Номер айтасызбы телефон? 502 502 92 52 76. 52 76. Каяктын тайы? Кегетти. Кегетти, токмок, Жакшы. Мынакей, чалыңыздар эгер алам десеңиз. Эми чоң аттардан көрсөтөм. Ассаламу алейкум, байкелер. Канчадан болот атат мына миң аттар? 150 болот. 150. Жашы кандай? 2 асы. 2 асы дейт мынакей. Бою канча чыгып калат? 155. 1.55. Базар жакшы болуп атабы байке? Ат көп экен, 1.55 дейт. Кайсы? Комментарий бербейсиз базар жөнүндө. Онлайн сатасызбы онлайн? Айтып кой номерин. Айландырып артынан көрсөтөйүн да. Сооруларын караңыздар. Мо жанында канча экен? Кунан. Канча? 160. Теппейби?
Mana 160 ekan, Qunan ekan, he? Yaxshi ekan bu da. Nomerini aytib qo'ymaysanmi bu onlayn? 0700 889 302. Ma butun chav urib oldi voy mashtadan. Jamila xona, ha, rahmat. Shu ikki nomer, iki at bir nomer, he? Bo'ldi. Qo'shni ekan, chalib ko'ringizlar alam deganlar bo'lsa. Mana cho'ng atlar mana. To'qilib atlar mana. Yaxshi atlarni alam deganlarga bo'lsa ko'rsataylik. Mo to'ratni qarangizlar, cho'ng bu. At qancha ekan aka? Qanday? 10.000 bucks. Zeleный. Yaşı qanday? 5 yaş. 10.000 dollar ekan mana. 5 yaş. Uyri ulag'i bormi? Bu Rossiya o. Mesniy Polsha. Ha, Polsha. Mesniy Polsha ekan. Nomer aytingiz. Bo'yi qancha chiqadi? 1.73. Bishkekda turadi. To'qmoqda. Nomer aytavsizmi onlayn? 0700 909 100 qancha? 104 ekan mana. 10.000 dollar dedingiz, he? Bozorning eng cho'ng atuvchilar ekan. Polsha ekan, do'stlar. Bilgan odamlar mana ko'ringizlar. Ulaqa saldingizmi? Ya. Ulaqa salgasizmi? Ha? Ulaqa tushgan ekan, yaxshi ekan, he? Mo'ga qancha ekan yerda? 200, ha? Ko'rsat. 200 ming deydi. Yashi qanday? 5 yaş. Bastırarı. Mana genen bo'lib qoldi. Ha, mana. Gel, beri qara. O, internetga tushim deganlar qancha sen bo'lsa qachib o'tarsın. Boy 200, boy qancha chiqadi? 1.60 dan öydü. 60 dan öydü. Bunday uyurga salgasizmi bu aka? Uyuru var. Uyuri var ekan. Qayoqsin ati? Kemindiki. Kemindiki. Nomer? Karaoğlak aylı. Qaraoğlak aylı Kemin. Nomer aytib qo'yingіз. 05 menen 44 47 89 ekan. Chalib ko'ringizlar. Mana mo'ga qancha Qunan? 150 ekan mana. Har bastırchi? Ha, mana Qunan. 150 dedin, he? 150 ekan. Ha, artqi 2 buti aq ekan. Nomer aytasың sen? Aytayım. Ayt. Yaş bala ekan to'g'ri. 0555 93 kaç? 83 89. Ha? Bastırıyor hemen. Har bastır, he. Assalomu alaykum. Qancha at? 500. Bayağı atlarla satılacak be. İyi mi satas? Buyursa son bolup qolib turgo. 500 kel nomer aytib qo'yingіз, bayka. 705 46 00 qancha? 43. Yaşı qancha bo'lib qoldi? 3 yaş. Bıştı. Rossiya bile? Rossiya mana to'qmoq murunqi bozorlarda tartqanmiz baykemniki. Yaxshi bo'lib, o'ng oldi. Baylab tur, semir, yem beribsiz. Yaxshi mana. Buti qo'li tozami? Ha, bo'ldi mana. Egerda alam deganlar bo'lib qolsa, balkim chalg'ingizlar. Zınq deyip mana. Qashqaliqlarda yaxshi suluv. Mana ko'kroklari buti jengil, he? Ha, uçat deyip mana. Mana hatlar. Shunday ham do'stlar. Har bir hatni tartib turish bizga bölüngen vaqtdagi ketdi. Salat göğüçenler. Vallakum qanday? Qancha bu? 170 ming so'm so'rayapti, he? Mana 170 ming so'm. Bu qancha? 150 ming mana. 150 ming. Mana shunday do'stlar. Ket. Ikkita jirat. Biz bilan bo'lingizlar. Qashqa qancha shu Qashqani alisdan ko'rib qoldim. Qashqaza chaqirat ekan. 240. Yashi-chi? Ya. Qunanmi? Oh, Qunan ekan. Jap. Onlayn satasizmi? Nomerini aytib qo'y. 0500 33 13 28. Qunan dedingmi? Qayoqdiki? Yemin bastırib ko'r charri beri. Jengilmi? 200 deydi. Mana yaxshi ekan. Do'stlar. Mashinalar ay. Bir şey dedi. Mana. Bundan da çalıp ko'ringizlar, nomerini olib berdim. Söyleshingizlar. Ma'qul, dastavka uyushtirib berasizmi? Ya. Dastavka uyushtirib berasizmi? Uyushtirib beradi. Bo'ldi, bastırır. 200 dedingmi? 240. Ha, 240. Don qabar degan. 200. Oo. 240 deydi. Bo'ldi, bastırır ari qaratib. Mana qo'ldan kelishincha tartib